kabakwa bantat madan ya kita kijing yo jeng ki asya dang menyen kasmi tila daga kami kaya lam siya kalenti ke bomday ikon ki buat bat lada pikwa ya kijing tat madan kani kadi kijing sedang lada ngikwa ban pa siya kani kabenta kamada mampurin kadi ban sutho bahang kumagi juong teng kijing yo iba ki asya kiyo ibaret namar bangi sutho kani kijing tat madan jong imada mampurin kijing yo jeng ki asya ken mau kamday ke bagi yo hok kita ki crore kita ki 50 kita ki sampolai crore kita ki prapo hajar kita ki life hajar kita ki ba thatra hajar kita ki pisah kumbala dap ong I rang bas nong kan si mauria I bala ong ba kita ki snem ki ba I moment I chief secretary lapha ya ka press release bedong I kita ki backlog ki bala sokut na du ki ar hajar khat ar hadu ar zakat prang bat kataru kadai ke jinglong jang sarkar hi hakano kanuru kadai kebalada ngimmi madan malada kiasha kimmi madan kinnim yo ya ke bainong ke baki kitren how arja kathang abatum ke presiden hak tu usnam mengisu tho baik lada kiasha kimmi madan banpan ni ke badai badai hak kinnim yo kaniru kadai ke benta ke banginanya dawa syakmat bangide banyo kata ke banyak ngotho baki asha kimpat dak hadian jong katawa arja katra hadis nama arja kapang sedang banyak nanti susu ikan ikam jong kami Meghalaya Asha Workers Union hakiki por ilong head minister iba hek TL hek daga baburam ya kejingle phang jong I ban sailot ek bisa ka baka Meghalaya Asha Workers Union kedan henry hakiki por hot daga babenta ka ba mairi sedang banyak ka benta ka ba ile bari banyak di sedang banyak keren ha kapor ba sedang banyak keren kini kimi kali tang yang kidan kipor ki bateng teng I ngim ong babaro kilong kapa ki bom tre ban kersyani ki asya ngam ong babaro ki kersya dan kapor si syai kata kendari kidan kipor bangi hak hi banyan nami so jemut henry babon sin hi kanai ki asya kidan baki dei baki yanne hadu menta ki dei baki long kapa hi ki yarap banya ai man siam le me ki jengtre jongki ngadang iba hek teng mengikum ki asya ngin hab dom bar ilong kapa na ka register di pautli bing hapen biang ngadang imla ban penbiang ka government la ni ki nong tre jong ka health ipan report menta kin dula ban up de kita yo menta wan ra no menta la syai deng deng ma syang kena kata kani ka di menta hapen biang mai tek ya report di jongki ladangan ong pihang ni rapo persen po fin kim dai ki doctors kim dai ki NM kim dai ki GNM kim dai ki supervisor jong apa ki badan po ka CC ki balet shopin ki dai bet ki asya ki barung man ka way ka tluyan kani ka di benta ka ba rapo persen ki la da penbiang pa ki asya hapo ki feed ki bagi kidan kena kata daw dai ta ho arajar ar huway nadangan bakla bahek kung head minister ila penurlong banyo ya kejing dawa ban ai kejing dawa jong ka asya Meghalaya hi bigila ai sedang ban ai na ka state government ar hajar tingka kata ka dai ka fixed honorarium hadin bakla da pendono ya ka MMBS bat ka ABS ka bakato ka pisa ka bai madam ampuri idang that madam menen kasni tina kata ka daw bala ding yong banya page ni benta na malala di ong incentives jong ki asya ka babon bat ngila ban page di health facilities ka badan si health si dong kendong namar baki asya si sin ba kilas dang ban tres le ban trak ya kilong kami gi barmet na de kilong kami gi barmet kilet ban register ya ladi hapo ki private hospital ki asya kinemyo incentives ka wairu si sin baki ki beneficiaries kim tre ban register hapo ki health department jong ka government dene jong ki hospital ki badai jong government ki asya ka wairu incentives kinemyo tina kata daw kumbay ang madam mamprin incentives ki babon na kibon ki asya kimyo ban kata ka di jeng jeng ki asya kebon bahag incentives ka bay ang amprin ikong madam mamprin henry bakin kata ki asya ka bajenjar na marba tam ladangi paish ki health facilities ki basinong kandong teng kanong kumno kalong kumni incentives ladaki kini beneficiaries ni barmen kilay pan ka ki private hospital ki asya kinemyo beneficiaries na kata kinemyo incentives na kata kalong kami kabalik ka hapo ki private hospital tila da kalong kabala nga da karpajur ya ka health department ya ka sarkari bakan penbiang paro ki health facilities si kinong kandong hadu ki jaga ka hadu ki jaga thya jaga dam jagi nong up
namar babuan sian ki asya na nong kendang ki hapan let shadow sa Shillong sa Ganesh Das Hospital. Napoy sa Ganesh Das Hospital kay bajiya. Namang ladaong banlet ki bahiyang masem banlet let ulok bad ka asya bad kalong kami babuan sian ki asya ki julet banlet kata. Napoy siya po Ganesh Das Hospital ya ulok ki be syabah. Kan hap up ka asya hakto ka jaka bakathiya kanong armet. Kahaban up kum ka attendance. Kaditang ka asya kamram jaka asya kaditang banpunpoy ikinong armet. Ikinong kahapo ka facilities lapo yung tub kamram jaka asya kadiban man asya yan. Henry M. Up hado na ka kinong try ki nurse ki ong. Kan hap syang hang to di kisngi ars ngi lais ngi. Muno man ay besngi ki asya. Ikong madam amprin na health department kan ay besngi. Ars pa tingka lais pa tingka. Kata ka di kibenta pag jingya jang ki asya kilap. Berkisyam man kapon. Namartang na kada bombyang ki health facilities hakinong gandam. Nalapoy hapo health and lapoy pa Ganesh Das kay kabadya. Anda ulak uthya syaba. Tang kajaga dem jaga thya ya ulak syaba umdan. Kupa jagi khon umdan thya syapa madan ka bomdan jaga dan. Let pa hapo Ganesh Das hospital da piong banya that madan. Pa ya ka jaga hospital hapo Ganesh Das. Danglas man ngadang one up i men hantay. Paat ilok hatya habang nalobak kriat ka banay. Kajaka kabangdan tang ka hall ru. Namarna kata kata ka jingduna jang health department ka jingduna dong sarkar ban pripiang iki health facilities sa borok ki jaka kani ka bawan ra jing e shishay ki asyaba. Nakinong kandong nadunang stoy nikan haban maria ban ra ikinong kasya do sa Shillong. Kabay gali jong ki manumansiyo, kabay ski jong ki manumansiyo an mabagin habdo banda khas nan kinong ban nilas dang ban ai training ya ki BHC kibere ki members jong kinong song snong kirang ba snong kina balong ki members kidan barkan thai ba sanrang daga baburom ki asya menta kadai kapali jong ki asya berang dawa mani madan kan sapoy kapon ya ki nong lagi tiki members jong BHC ru kindawa kabaiski na kamta jong ki namar ba kung bagi ong imadam ampurin bakini ki members jang BC kinlet banyarap hakapor ba siya hapor bigsange ki asya trekam ban sange trekam ki asya kini ki village health nani kini members jang BC kin habalet banyalam ni kitinong cash po ka health facilities kata kadai kajing rukom ai training jang health department mentaya ki BC ingin sa show up ya kapor ka jang kiru daga baburom mi kirang basnong ke langhang ni kiba ay man siyem lem kalamda jer kerteng yang nuru ti kani di kebenta bangin saap ya kapor ka jong pi pinhap ban dawa naman kakpo kanang sobha ban ngin chutrei man sobha bagi asya kin trei man sobha ki khon kin nem sobha ban susya thangan naman kadawa kakpo ka jong ki kadawa kakpo ka jong i bingi trei kani kakam kitang kini kintin bakindian bless you ems lem